Rani bai ka te au murinai, Yesu e kawana iau Galilea obua bilanai. Weia na tana ha hanona Tiberia obuna. Yesu inawa hauki e bana munakia. Bata au tahuri hoakia weia kia teiha paunai, makoralina ia murinai te la ate ao. Ba Yesu oyo e kara au iau I abana hauki kipoke te miati. Iuda hauki kia kawana I tatuna hanona aba e kaibari. Yesu mahane au makoralina tima hele ne ihana kia laninai. Ilipo e baka ine tibaha. Aniania e kahakawana kia mealimane ia kia kateane. Ia tawa ke baba ina hauna hana aba e launana. Iamo Pilipo ke hauna paunai ue baka iaiho. Ilipo ye na abi e bamo ne tibaha. Moni bo ona akine aniani paha kawana ki abo mo ai petaina. Papaki aki mo pateani. I abana hauki ha atana Anderea. Simona Petero hatina e tae tibaha. Miori papana haneia, ena parawa papake a ima, mai ena maia papake a rua. Ia weina hanona ayamo kahaho mana kia pokina mayarima hanone bo ki abaha. Yesu I abana hauki hinabina ke tibaha. Mayarima tomoba miatina kia. Eka weina hanona tubutubu namona. Mayarima koike te miati, hau abaya nei koine hana taha ima. Yesu parao ya aina kia tirame ba namona ba weia te miati hauki e bena ke te ani iaumo, e kia nuata e taina. Ba, mai abo mo ihobona I babaina. Weia nei koike te ani ali aunai. Yesu I abana hauki hinabina ke tibaha. Harike koike katobararona kia hapapana ai katohavona. Ba parawa ima weia ke te ani ali. Ali kia te bararona kia, aleha harauhai alua te babonona kia. Yesu bata au tahuri hoana weia ne babaina teihana murinei, me alima te abi te tibaha. Abi tohana, mahabana hauna ke mai hano pakai hauna hanona neiana. Yesu e iobina ie kia taburai kate aitane kia obia alana hauna kate bauna. Uabona ia kipona hayamona e kaubo oyo e kara au.